أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Palo hamdi kova pripadini samo e Allah se Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salami upravo ulesorihim amaro manglope kamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uprale si porodica Malahim iskrena sledbenikja akali dinesa. Manglem cenime prihilalen sarnangedar. Čast imam zadovoljstvo te poselaminavtu men najšuže selamea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدولة سري ولايهم إزناء أمين نستوينات دروجنا من ليلة أنافجر دو رمضاني نيمانغلو مسافيري كو أمارو تشير كويتانو أوتور أمارو مانغلو همتاني مبخال أمر إدريزويج دوايكو الله سبحانه وتعالى تنغديني لي Zaule sorotrud, sotrudini pej, te dostavini očači pej, hemošukari pej, e islamesoro maškar amendej koroma. Halalen kodini. Kwa disutno dersi amaro. Ili pa kwa disutno dešujekto kotor, kotar odružbej amaro akalelilea. Ramazani naimanglo misafiri ko amaro chera. Amen. Nastavinete družinamen te maja upozori pe i ko greške hem nepravilna buča kola sušajte desinen pe kotar i strana e poslaće siri. Hala musliman. Kekja tema džija kana hinemen duj dersija jakojta nam je otrito dersi. Džija kana subhanallah tirjam lafi kotar deš savetija nasihatija kola su upozorinena znači ko greške hem nepravilna buča, kola so šajte desinempe kotar i strana e postaće siri. Ko avde sutno dersika počmina kotar dešujek to savet, pa ka završina ko dešupan što savet ako Allahi subhanahu ta'ala angelan dozvolini. Dešujek to savet prala musliman tano ačavi bej erača koronamazi koja se posebno panlo ko palunitre činama se kosiri Ramazan. Subhanallah. Pazne šukar. Ačavi bej erača koronamazi koja se posebno panlo ko palunotre činama se kosiri Ramazan. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kad bi nastupini trećina kalema se kosiri oživini hineakja rat sallallahu alaihi wasallam. Vazdela pe familija jakja rat. Zoralo trud hem ustrajno uvela. Dešuduito savet pala muslima. Насовела пе кират, пало одова совела пе осабах намаз, пазне шукар, насовела пе кират, се пало одова хала муслиман совела пе хемо осабах намаз.
Аджихаре со несаве чак ни наклани нералей, сем осабаи, hem akawatano baro propust panlo bashi o farz, hem akia obaveza. Дешутрито savjet prala muslima. Шкртост. Цицияши, кобарвали пей, hem на улави пей касе соваляни. Колайтане будко масеко Рамазан, hem и ако е награда дупло байрола која масеко, субханаллах. Дешуштарто savjet, манглеа прхала, наводини пей брига ко улави бей, о зекати ко потпуност, субханаллах, пазна шукар. Наводини пей брига ко улави бей, о зекати ко потпуност. Значи на улави по зеката джихарса со захтевини пей котар истран Аллах сири джадла джалалаху субханаху та'ала, хме пей камбери сири саллаллаху алейхи вассалам. Јако е тано о зекати ко буд случаја помини пей зало намази хем пости. Значи, зало намази хем пости буд пучака рака. Ко Кур'ан ника Аллах азza wa jalla помино зекати. Ама зари напомена со дејба зекати на не важно само ко Рамазан, субханаллах. Хем дешупан што savjet манглеа прхала муслима. Немарно ко дови беј vakti posti basor, subhanallah. Немарно ко дови беј. Vakti posti basor. А посебно кој ифтари кед лелапе о хајбе хем о пибе, иако ко хадиси ало препорука одолесе со опостачи и соле дова ко ифтари, која су на одбили пе. Халам години. Аклатане панч саветија, насихатија, кола со препоручени пе, значи, аменје, епостачење. Коленцар аракхамаро пости. Коленцар черајат амаро пости, амаро ибадет тол буд пошукаре, пошужо, повредно. Коленцар со амен чераја тол чачутно амаро пости ко Аллахи джалла джалалху субханаху та'ала признато биизниллахи та'ала. Па чак коленцар хем со уживинаја како ибадети. Jer ke džanaja od ovaj delamen motivacija, subhanallah, ambicija delamen, te uživina kako ibadeti. Jer amendaro delape muslimani dar subhanallah, pa čak ila kao posti amendaro delape, na samo tebe šabo kale, subhanallah, trušale, već ahi muslim, rodelape tutar te uživine kako ibadeti. Islami tutar celokupno rodila pe tutar ahi muslim te uživine ko islam. Jer u islami tano je kotar najbarvali vera, subhanallah, hem je kotar najčačutni, hem ispravno, hem priznato ko Allahi jalla jalaluhu subhanahu ta'ala. Odlese i prhala muslima. Ma dozvoljen tučajte na kel akava mubarrekom mase ko Ramazani. A te na upoznenето шукара кале ибадете. Те на пенџаре шукара као ибадети. Се сарсувачер джум прала муслиман. Ако ибадети припадини Аллах азza wa jalla сарсубхану пекамбери саллаллаху алейхи ва салам са со череа котар ибадети ја череален туче яхи. Ама пости на припадини туче. Ovo pripadina Allahu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Pa zar nam angea koja posti, koji ibadeti te čerele ko ne šukar.
stol a koji pripadi na Lesa Azza wa Jalla. Ma vaš krto koa subhanallah. Ko pripadi na Lesa Azza wa Jalla koa stvorinjatut, koa dinjatut sa sovalaniće subhanallah. Obskrbinjatut. Kad bi počminete dženile sere blagodat ja ni'amet ja kula su dinjatut dla prahala musliman našti teresete dženelen. Pa sus prečinitut te na sikluve, te na penjaretut ta kaliba de tea. Odva a čula tučej da razmisline. A koa su i kutari strana manušingiri koda su Allah Azza wa Jalla omogućenik trunka je kotor dilimi jandipej omogućuje tumeje pralala. Te šajto šukare, te uživnenu koka masi ko Ramazan hem to poznatim na kale masi koje. Tumeja čula samo redovno te pratine na mare dersija ko Facebook hem ko YouTube. Ja ćihar inšala bi izni Allahi ta'ala ka upoznatim na kale masi koje. مقاطمك وركب الله جل جلاله سبحانه وتعالى والله تركت من إن شاء الله هم دعاك والله عز وجل تدل سوكو خيري سوكو شكري بي عمري أو توريسي أو مريسي تدل الساستي بي تأترستل كديني كحقي ولسر إيماني تبوبيجيني لهم ولسر جندي بي تبوبيجيني koa ka koristini pe hemo pobuter a hem ka doprinosini amenje pobuter. Dikena dulisor khairi bkhalalan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.